Venye barigishi Thaa Mugwanja cia Thaa ikorokete ndarika igana na nkirigagira makora kundi thiete na mbere gutwata ogudi thiete na mbere kuwerirwo rithiria bwa Meru TV kagita ga kumenyithia bora kuri kirindiro cietu na njira indaya kirindiro cia Meru TV Thaa Mugwanja ni bambetaga ni Famina Swa Kimathi Nteto cia Meru TV Thaa Mugwanja ikambire kagita ni gaka Ntuo kathumba ende nyuma ya koti ko inambere kwegwa ikorokagia kana kuga gutie thina reo kiria antu baraba kugorana ba murumwe muntu murume ko muntu murume kana mugakwa muka kwethirwo ntu bobo kiaragirwe sana ende no riratongoria mwanya kumantere cia Tharaka na obethiritwe bakibu magiria na kumeneria bo kadha Nteto ino na arake ari mujumbe wa Tharaka gitongo murugara ethiritwe akiwa gatongoreria ajumbe kire kuregana na ontobobo na akiuga imugaro na kinya ontwire bwa Kenya na kinya Afrika ngima Nteto watino chithiritu kiaragwa ni seneta wa Tharaka nithi nweta wa Gataya Mwenda ura kinya wethiritu akimeneria bone na Nteto ino muno nkurukia tongore baba ibethiritu baishokeria nkatho rais Ndagitari William Samoei Ruto nonto bwa kinya wekwigwa kithumbiria bonene ontobobo bwa LGBTQ mwandiki wetu wa Nteto David Ndagara na Nteto ino na njira enkinyaniru kuumania na rwariro thiete na mbere kwithorokerwa kanthiguri ya Kenya rwegi LGBTQ kuri kugurana kwa muntu murume na muntu murume kana mwekuru kwa mwekuru ine ntongoria ja kaunti ya Tharaka nithi chigwete kanya gokomana bantu amwe kwarire rwariro bekomana ntugie gorokire mambura makuringiria nchambe ya Tharaka nese ukaimba mangara wakayuka mabakiuga babatie tayari kugwatagio ntweke mbaru no ntigwa ginthoni sindio ojumbe wa Tharaka gitonga murugara kiwa kethro emorini wa mbere kuregana na gionto giki akiwa giki kinyume na gionto ya mgongo wa Kenya. Mimi kama mjumbe wa Tharaka, kama mjumbe wa National Assembly, nitaongoza kupiga hiyo mjadala wa kusema LB whatever they are called, queer characters. It ends with Q. Q stands for queer. Queer iwezi kuwa mzuri. Queer is bad. Tutaikataa. Shetani afanye nini? Kwa hivyo tuyoto Tharaka itokwenda community yetu ikora na tukarabwega. Seneta wa kaunti ya Tharaka nithi Mwenda Gataya gutwa kiringoni akionania kurigarui mantu mama akirigarui bora manjanji bombire kwithora baikorokia kwandikithwa wa ikundi bibi. Tungependa kujua hawa manjaji wa Kenya ambao wameongozwa na dada yetu Koome na manjaji wengine ambao wako na sifa katika Kenya hii ati wamekaa chini wakatoa mwelekeo wa kesi ati sasa hawa watu wote mashoga ati wawe registered, wawe wajiandikishe, wawe na nafasi ya kutetea mashoga wenzao. Hiyo inawezekana kweli? Waziri Muthoni Karangi no rarutanagire wira na thirikari ya kaunti ya Tharaka nithi agicokire nkatho rais William Ruto nonto bakuregana na gionto giki akithumbia nene mitugo eno akiuga batiri gucoka na raia umira Kenya bagatigo bakiroma murungu yao na kuthingatira gionto ire kiao. Tena nitoe shukrani zangu kwa rais wetu mpendwa Mheshimiwa William Samoei Ruto sababu ya kutuelekeza kama nchi tuachane na hiyo puzi ya kuambia si maneno ya homosexuals, ageism na si lesbian. Hao wazungu ndio walituletea Biblia. Wakatuambia Bwana Yesu asifiwe, Mungu ni mwema. Na tukaitikia sababu alitupata tukiomba Mungu wetu kama Afrika. Na akatuambia tuache kuoa mabibi wengi. Kama vile mzee wetu alitii na akaendelea hapo. Na sasa tuko na familia mzuri sana hapa. Ntongori na wakayuka mwikoria mugongo wa Kenya muno acheri kwithora bakiromberana bao kwebukana na metugo ta ino akiwa gionto gikeno komana koige batiri gukemero na njeri ya maromba ende turi anu maruta badare kirundwe kikirajire kiarume kwa rume akawaka tuikeme kumarukire mwankohoro mwangajezo gete ata ukemenya kwamba kirundwe kio kiabethire Sodomu na Gomora kogo puzi obo achunku utuoneria ati mtu murume ure mtu murume muka ure muka hiyo ni upuzi ishaitani na oba turetere mantu ma Biblia iba choke na araba tuende na Biblia batoni kama kugata ndo wetu ikagitani wa kwemze wande gamba ngombe Joseph Njero ingara thuchite kanya kwaliria bugongo botigeri bakuthina mbere kwigokiria batikethora bakirira miankara muntu karage noronge ta muri wagina akendekithia gitara kunyagaro wataito muntu anengeri warare gutigera mugongo wa Meru no kugwatanira dina che miankara tutigana nacho antu banengero menda na banengero menda ara muntu atwire
wana constituency ithatu chiri no tureta na atu atwike ithandatu na arabati wana ithandatu na iyo burathi kuuma kaunti ya Tharaka Nithi itoka Mbita Ndagara Waiguna. Tukirekana na riboti ino ya Ndagara Waiguna turaithe kungi na arankuona MCA wa wandi ya Kiagu nebumiritie na kuromba wendo ngwataniro na kinya urumwe gatagati ga akari kana gatagati ga akari bamwankani wa Meru na Tharaka Nithi ntere Shiambeti barabethagirwo bagiukanagira kagita na kagita augite bobo ibu bukaina mbere kwa bwete thagire kwiwe kwina thiri ya gutura kiri akari bantere ino ngurukine thiri to kina mbere kwigwa akiuria akari gutigira ati iba ko watanira kare kuthi kuona kwina uthi na mbere kagitani waku nethiritwe agicokagia mĩario ya MCA wa kuorotwa Madam Zipora ura waria kiumia kithiru na ura athie na mbere kwa kiaragia mantu makonenie na MCA uyu arethiritwe kimucokeria na kuga ati mantu mararirie kiri mubango wetu kiumia kithiru mantu matakaribwega. Kuni mbeta wa Simon Kiambi kuma Kiagu ward nduli na kura na DMCA cha kumomora hospitali kumomora ofisi ya chief na ukamanta Kinyamaiga inkuromba na gitio kinene nkiuga gatiri antu baria bagatumira bagatanicirie tora CS interior bakiuga imutharaka kindiki ni CS wa Kenya yonde twa na kindiki atendo enerea kintu gya kirio ndenda kuga uju muntu ura kumenya ati twire mundene jwe na title yawe ju kuthoma title yawe tafadhali no ntu thirikari nenkanagira gintu absolute ibanenkanirite title iba umbebere mundene ju bari juria batu turendo kara twi brothers and sister Tharaka ni gurene Meru batu tugurene Tharaka ni atono chia itutige kuruithanwa anga uju munene no etu utike tutumba kuthiria hakuna CS wa interior ateruterero muntu roka gwatikana na atia ikrimino akajukirwe tagari ara kiwatho na ndi nama mantu jau inkuromba na gitio kinene antu baba athithirio bamekishwa bakugwatwa with immediate effect nikenda boni antu bangi buria muntu athithiche makosa athithagua ni ati athithiria antu bankwene kenda omba kuruma Simon Kiambio kurima maragita Kiambio ngaruni uko thondeka njira Kiambio ngaruni uko njambo au ndene Kiagu ward na tutalire gontu kama karathithiretie nkwene secondary ndinama ndene county assembly Meru ibanekagirwa security ibanekagirwa PA ibanekagirwa obisi no ni antu bankwene obisi ewe irari tangu genyo na nabonie PA na baonie secretary na nabonie security na kenda abantu bankwene beta kumwira rambe na kuthomithia na sukuru tekwithira we ande kwikiama anenkaroka shi ekiama akeja gucetha na mtu thuri na kura tafadhali tupeane heshima my friend na si ati na kuogopa nikisema na kuambia nipe heshima manto na murume ngori ndio rugurira na kedha wa kwenda kuja Kiagu just come mimi nakungoja na hamu kuja mama na nandi batwi othoroke na Amiru bendwene ituramenyire elected members turitarire ngugi na kawira Mwangasa kenda tundira river service ugo na gotirenda ngwataniro wetha kawe na ngabana ngi enda tafuta ngabana wako kuje na yeye no gita another time KTV uirage Amiru weto bero bisio kwenkweni na airi ingugi ire ko karitira nkwene itwana tugano kuthomithia itwana tugano kunenkera mbasari itwana tugana ndene enkwene ward utethetie ibarabara igana jankwene urimite te kuruma mtu babari Iboyaga tugerekana na riboti ino gaturaithirie kongina kunara alimu aciari na atongoria bagiciaca bathie na mbere kwa bakibu magiria na waka maguta kana kuthongamia kiatho kia kirai na ntere cia nkwene muthenya wa igoro na ara atongoria mwanya na akari bathie na mbere kwa bakibu magiria MCA wa Bogeta East Aaron na Thuranira amwe na atongoria bange bagiciaca ibogete bo bakawata kithomo mbaru na muno nkuruki bagatira ati baugikira. And I know the bursaries, they have not been given out. And I pledge on behalf of the other MCAs to give support to this good
and most important activity by giving students across the Meru County enough bursaries in the course of 2 weeks. So parents and principals, don't think we forgot you, and our chief guest, don't worry, Meru, we are safe. Meru, with no fights. Today, Meru, we are sacking the priests of our evil governor, Kawira Mwangaza. My request to the chairman, please, when you go back, let's have TSC officials sent to Igoji sub-county headquarters and Bogeta, Kanyakine sub-county headquarters due to the large number of the population that we have. And this will now enable our teachers to work better. No, it is true. I want our schools to do better as a member of this community. So, nilikuja tu kwa hiyo maneno. We want to congratulate those who have done well, the schools and the students. We can see the value of education. Do you see how PhDs talk? Hata vitabu wameandika. These are the kind of leaders we need in this country. People who can take us higher. Let us identify the talents, let us identify the gifts, and let us nurture those gifts. These boys and girls who have got C's, those who have got D pluses and the like, they are young men and women whose potentials will be properly nurtured and properly tapped. They can be great men and women who can transform the economy of this country. The transition is currently at 99%, and we are happy for that. But there are still a few who are out there, particularly Form 1s. We have about 300 who we cannot account for, and we would want them to be accounted for. Let them come back to school so that they can participate in education. I think in terms of quality education and excellence, we cannot forget about the role of education in bringing in values. Dr. Mutuli talked about character, and it is true. Where did love go? Where did patriotism go? Honesty, peacemaking, all these wonderful values. And that is why education must be value-based. I believe that one will complement the standards we are talking about, the A's and the B's. That is very important, as well as life skills, making the learning environment child-friendly, and that education is lifelong. It's clear that money is going to be disbursed anytime, so there should be no panic. The books are being distributed for JSS, and the teachers, as Chairman TSC has promised us, have been sent and are still coming. In Eastern Region, Mheshimiwa, already we have about 5,000 who have been sent. So the teachers are coming. So let us hope. Let us have hope in our system, in our education system, and I believe all will be well with our learners. Iboyaga nontubwa riboti yenu na njira enkatha na tukirekana na riboti yenu gatureithe kungi na kunara kali na aturi bakiolokia muti njia igembe gatagati bere tubakibumia na kuromba MCA wago Honorable Ali abathondekere barabara na kinyamirandi yenge ya kiguni ira bakubatara ntere ino irio barabara wikirwa ruji na kinya stima nonto ithina enene ira yithiritwe kirumira kari ba ntere ino. Mwandiki wetu wa Nteto murithi wa ba nwewe nacio pitagathire kuma kiolokia muti mathina ya tukilukira muno batwe tutena barabara ndene njia want ngoromba mheshimiwa wetu twithire barabara nonto muno rira kinyange kuruyitite matanete nire kuria thina muno nonto mwekura tika mateka bikibiki utengale yombo okiluka boyele batwe thina nge twenyo Burundi erowe athirikane batwe nara betheli kiolokia mutega jebetheli itorindite meberethi ende rodi rotwatile kuritarwe sendie yero kelangire betheli witro betheli anilesi nanga batwe turire toroje rutererura ponge nabwo batwe tukwenda sibitari ntureje kalimbene ikwe kristima c'est last mile na wo musie
yoga na mustima o musie yoga na mustima lakini batu ke olone last mile batu ora thirikare ya Jubilee ya ure nitwe na Meru mwanki batu to tomba wikirwa ito kuona ntora inge imbinge sieto roa ikingi bia wekira stima lakini batwe ito tinyuma nonto stima siekeri ira se barabara ake lakini semesie itekeri bora bonge kore barabara yume takangeta taotene talingene yume te au ekena ma ya toro konto mwenro ya choka ebati kwena ma monka ya tora marioni barabara eu ni omwe na mwera nanto ina obare ma na bate kuona akulukira kinya bare meta bia kora bio bate ona bio kamata kinya bikibiki itekela ito kuona njira imwe ichiokelo na bikibiki lakini eu etombo kelo nyi bikibiki etombo etera kinya ntiri kinya ng'ombe chiongwa isiebere barabara eu kwou barabara eu ni yakaya itigene na twaromba kinya yo tubwithirwe kweya kwanu botethia bweyete na Rwanda lugwita Rwanda lakini tu aikiola mote na twina thina nene kuma mathireti-ini tutena makanisane botoingira barabara ere kuma mathireti-ini kinya kiologa mote tutona barabara yeta wekarira lakini tikarira ne kiologa mote kwanto kingo tuteita to ya mwiri oli lava botoingira barabara kenda tugona njira mwasimiwa kenda Murungu agutharima nonto turana baku twimbe wege ganara weka akaku otoeka amwe na Murungu agutharima tawekirukirera kwina mwe mathireti-ini yete u ciana etero pio itekiene yetia au kila mtu athura MCA u akamirukira ametia twamutethia twenjia njia ni kenda yombo tura mwanka iciro na makere enge ni ekia mesa ndie tore limoro hivyo yake ndana ametomba ikuendelea boya. Tukirekana na riboti ino na wakari mwanya kuma ntere cia ruire rorera bethiritwe kinya bakinambere kwa bakibu magira na ucokia nkatho kiri gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza muno kumana na ngwataniro yithiritwe kinambere kwikionekana gatagati ka gavana na ma MCA na arakari babende bethiritwe bakiuga tayari ibamberetie kuwirirwa matunda ma ngwataniro ino bakiuga ntere mwanya iraiti ya watiranitie menya stima ichiamberetie kuwatithanwa na bakiuga bobo ibo barendaga mwandiki wetu wa Nteto kuma ntere ino na Shonkuruki. Nyuma ya wagibu wa stima gutwika mpanga na kurugamia biashara kathumba na karibaruire rwarera kumenyeria gukara mwinduni ende thina ino chikinyete muthia nyuma ya gavana kubagiria methori na boboti bonge ndewe gutumira engineer na atongoria baruire rwarera wikira stima ntere ino mbuge bwega muno nontoboa ngwataniro rira enderete MCA na gavana wetu na arua itokona twatinda na engineer o county ndene arua rera nonto boitabira biathithirwe biakana ntuko ijire bie kuthithwa biaura kuma riu bie na miaka o ina bitakana lakini na arua engineer gutinda ground-ine na tono mbiti gututumira engineers ba floodlights ba mbi gutega thina na ririxia floodlights kwi rights ila chankana je kwa kome gwankana roire igwankana mataja ire jatigare jange jaire jareja kwenda gita kwenda kurekebishwa kiatutu agegwankana gitigere ta ijire tankene wetu atutumira engineer amwira neje akikishe mataja ruire rwarera jagwakana jonte na nio ngugiria atindite na arua mataje tu jaguchekwa jonte kuja mwingiro bucia ire jale mogwakana jangije sasa kabisa bakiaria nyuma ya kuthiuruka matura kathumba ntere ino cia ruire rwarera atongoria babugite kura batomba kurutha bagacokera nyuma ya kagita gatari kuraya roiboro na kaitha twethia gutina stima ende engineer beto boga bagacoka next week gutega na ria kethira ni gwankana na ire itwankana iuchia kaitha na nchoro iboro bakombe kurekebisha na kwina issues twethia twirionga roire
tukurionga Ruire market, tugwita Tutwa market, tugwita Gakome market, tugwita Nchoriboro market na Kaithe market. Na ke market iu cionthe ira itombi gwankana ikaithe na Nchoriboro no tunachogotoria stima tombi kumenya thina rere ende engineer go promise gucoka kaire na karekebisha kere market iu inge Ruire gwankana Thaa ijire igotigara ijire Tutwa market igwankana ni ijire akitigere Gakome igwankana cionthe na tokona birabia na thina biomba ikuthithwa na bingi birabia atigaria bikwenda chenjwa Mathaa kinya bi engineer agweta iko bichugurikira kenda ya jabi chenjwa so ndena makinya loko chetu ikethea chena security na gutethera kwena obua utuko nonto nande okethea gugea kana bwa gaja kawaida kambuga ibwega nonto bangugira yomba witika KMCA na ngabana bagwatanirite ganira na twarikani uju jare ngiro buchiete igeta cirekebicwe nikenda jagakana kuma wandini Ruire rwarera gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Ibwega no ntubwa riboti yenu na tukithirekeria ndeto cietu tuthinara tere cia igembe tuone untu witawa igombe na imwe emunthi turiona mariga mara ma igombe kana migombe ya igombe karanthi uraithe Niombe nikire rwendo rokire arukire kataitere nyonyi kiamba Iombe ni musinyore mwirio yo Embe North county ya Meru ni kuntu kwina ontwera bwakwa na nikire rwendo rorweto twina muse mla na uran niwe mukari wa kuntu na mumenyeri wa musiyo yo Iombe atwikie ikinya kwa ikinya kenda kuwata rono tareriam na ndi mse mula ne tomi kontoko kwetero Iombe na ibao bakwetera kwa nonto kinya ni musiyo arethi kurabareta ng'ombe ntiri na kinya mbori konyorwe kontoko bai ko yaba oncha ruru bai bwo na chumbe ala bai siruru na ruru abugado banyeza chero teruri niyo bari terembi Iombe witonya kwina muteyo wetolera na ni muteyo na mibo muno na yuma konto kwina riwa na muteyo ni yo bati kuringithia na kiongo mbere utonya Iombe ne itumi ne imbikiona nelia kemanto ya batwe ikemila twethire na kinya windo riri kiuria kiumonora ndori etumi tutunga lerare nimbi nderwa ni mantu yarawe ya yotia alerene timo tot mantu yonde yaria non tote kuringa o tia lerene riko eyi mantu ya Meru wa ukumie Iombe non to towi muchiongai ni muchiyambi yongai Iombe kwina mira kathumba ira itumairo ni ndethia siite kunywa rui kwina njira ya ntiri na kwina njira ya ng'ombe na kwina mwirio yo amburi ne tominyumo isi ciathurana na kumenya mwiria tamburi ikamenya mwiria yo ni yumbatira utonyayo ntibatira utonya na mwiria yo ng'ombe na ntiri ikamenya mwiria yo yumbatira utonyayo ngatonya na mwiria yo amburi wasitiri mani ciathukanire na ciathiaca barabara ira ibatire mburi ikathiata mukinyo yayo ng'ombe ikathiata barabara yayo na kinya ntiri ikathiata barabara yayo ni itumi ara kwimirie thatu kwimwire ng'ombe kwimwire mburi kwimwire ntiri na tika kwendebire ya kuungana utewira cia biungana nika kutwekao nyimo kethe ntiri utekona ntiri ne kamatite ne mbari na o ya kulukira na ng'ombe kulukira ka watu ende kuri oete watu uriku
na kuri na kwina mitio ira ntirie kaitia ikamatite ya yura na chui mwiri ni jua nyonjere mburi ira nyonjere mburi ira nonto mburi tira thina nyonjie yanio kwa hivyo kuntu kwina njira aya njira ngikaila ngiyombe tikala ko twita mwiri o mburi kala kauka witie mwiri o mburi na kiri untwire mwana mware kwira atebati ni utonye yombe rirare kiri ntuko ciawe na ni tomi kana ni bibiomba kukarika kaitakara mwana mware atonye yombe akari untubu na mwana mware wembe kana ni mwana ura wa musiyo yombe no kuona kuno antu baraba ciari yombe baba ciari yombe baraturita bongui ukethro bokari ura bokara atirutha kwi yombe ariana ati ukuma kura ari na ukuma ibubu muno mbo kuwira we tebo ene we bati ukuma na Meru bakiromba nibo wanga iwe yombe na ngai wa kirimara na ende ngai wa yombe nikabwiteketie ngai wa yombe na twire musiyo na babu anio borombaira na nio bwiteketie ngai wenu anio ari yombe bado kinyato kuromba tuwa ngai yombe ngai enjambene ngai ekirimara ende ngai yombe ne eri no tuwa yo imuchio ngai ende to yokirite muno bati atori bakono na kantu baba inge ba Meru batiania bonde bonka Meru ibe yakorora ngerenga ikono kethe ni arombi baba nge ba Biblia utim kanisete yakono mbote merete yakono kuromba ambi kuromba murungu kuno kwa hivyo tuyuita muchio murungu na yombe kwina mawatho yara mtu abati kuthiatira yakintwire kikalo chanio bati tuma mwanka twa etana ange kwetawa kalacha mbere marisabiti na ara mantu ine yake tamanduni tete wana nakyo kiukuru kira kiongwa na mbere uma muyombe nimbio bati ni kuthiatira na mtu kari obatu kwethira ena rutha rokwa muyombe na imbibi uma yombe na nio ntu yombe rina ndui mianya na rangi mianya na isiambi na imbi tethacia watanira nani mukirio nkunza kire sunsi kiu kingi kia ruono rwetu umenye waya bondui na nimbi bitha bituma yombe yombe rina ndui mianya na rangi mianya na isiambi bwega imantu makurigaria untwire bwetu mantu mara marimiro weno no kubatara kuriunga kenga ukamenya mantu nkuruki na kimero nkuruki mareo mantu maingi makurigaria mara marimiro weno kwogu twetwa uthiurukange kenga ukamenya bora kuri na riboti yenu ya migombe ya yombe egatukinyithia muthia wa maratu kubangarite muthenya wa emunthi gukone kwa Meru TV thina mbere kuwirirwa mibango yetu ni ubambitaga ni Famina Kimathi tinda bwega.